thir tu le ngai thatu te mal himapa YouTube channel a kalo lo ma che u tun tuma hian World Cup sang hi samni paruk semi final a Argentina le England in tum tur bo ruak thom na tak mai hi ron soi zaw le kan du a anni ram pani hi football kho vela chuan uile kel thun pol ang anni a World Cup a an in tong char de ti ila kan soi sual lawang chungan in tona chuan buaina chuak de zela a chan po Falkland Thierkar in chuna awang khan England le Argentina te an lo in ti buai chian to a politics thila chu football a an la luta chu wang chon World Cup an in tuma piang hian boruak sang tak an nei thina tun trum World Cup sang hi somni paruk semi final a po hian chu boruak chu a thleng mayang ti hi mithiam tam tak ten an lo thon me ka ni a chu ti ruale ro chuan ram pani te football chanchin angai nom ma semi final ron thlen thei dan te po han thlir zawa a khoi ram hinge chakang ti te po kha mithiam sang tena an soi dan le pool sang te le prediction sang an la kho ma tanga chak dan tura an rin anga te po haron soi kan du a uluk ta vin kan ngai thadon nia England le Argentina ram te hi football a voisom palizet an lo in ma chon to a khovel football in mel ma lian ber te singami an nia anin mel mak la hi football mai ba ka kum sang ka zakwa somriat pani a Falkland War ram in chua ral thuama anin kalpui nuwa wang khan anasa zual le a ram pani chanchina in khel ropui le lian zual te chu World Cup a hian a thleng deuh vek thina kum sang ka zakwa som ruk pani Chile World Cup a khan group stage a England 3-1 in an chaka hei wang hian Argentina kha an tlak pha nge kum sang ka zakwa som ruk paruk England in World Cup a thlen tum khan quarter final a England 1-0 in an chaka hemitum hian Argentina captain Antonio Ratin chu no chua ania khelmol chua san a she hle bok anin khel zo a England manager Alf Ramsey khan Argentina hau chu animals ransa ang mai ti ina soizuya he thil hian ram pani te inkara football le politics a tun thlengin ala re hlei thei lowani a chan chu khelmol chunga buaina chuwa khan England 1-0 in an chaka ma se in khetlain Argentina captain Antonio Ratin chu referee German mi chuan achua chal emo ti in khelmual atangin anot chuaka red card apeya Ratina khan Spanish tong chia alo thiam nen referee khan German le English chia athiam thung si a Ratina thin rim lutuk chuan khelmual chua san du lovin minute som zak in khel atibuaya England lalnu Queen Elizabeth II thutna ma a khelmual hung na carpet sen chunga avathu ta nge ni kha in khel zo nu khan Argentina players George Cohen khan Argentina players tenem jersey in thleng an lo tuma chu England manager Alf Ramsey khan vatlan phein ava po thlak saka players te chu Argentina haune na khelmual chunga jersey in thleng aphal lo bur maya anu press conference a Alf Ramsey khan athin rin in zoom zo lo chuan hetiang hian a soi chuak ta ni kan in khel kha a thakhop mai a chan chu football khel thiam tak kan ma chonani ma se heram hian thil kalphung an tha thiam lowa ransa animal ang main an khosani atia he thumal pakhat animals ti hian Argentina rampum pui ati thin rima khelmual chung kha rampani in huat na tak taka achang chho zui ta ni hebituma anin khel dan kalphung kha Argentina mi te tan chuan khelmual chunga ro rel na diklo England haule referee te in rem siam na achak ang chi ani awangim el robo del siglo ti in kum zabi chunga ruk na ro pui ber ti ani pha hiala khamituma match referee kha German mi ani kan ti to kha Argentina mi puile chanchin bumi te chuan Germany le England te kha anin rem siamani ti in an hria thiam pui thu an soya a chan chu West Germany le Uruguay phei kha chu English referee in an thununa Uruguay players pani zek anot chuak bok Argentina chuan Europe ram pani England le Germany hian South America ram pani Argentina le Uruguay hi tournament atanga no chua antum shimani ti inan puwa Argentina captain Antonio Ratin akha lulul le khelmual chunga tong tam tak ania
มาเซรีฟรีคานเรดการ์ดอเปกชันตักคาตัวชุงคอสเซียมอยโลเลจงกำมอยโลวางนิลวินอามิดเมงะมินมุสิดวางเลอาจงทุมัลเชียเทียมโลบ็อกซีอาโลคอมเพลนแรงวางตีอินสยาอาร์เจนตินาตานชวนมัวชุงทิลแข่งวางอันกัปเตนเลเพลย์ปอยโมเปอร์ไมอินเคลจันเวโปกลินมาเรดการ์ดวเปกตกค่ะอินเคลทุนุนตุมเรงรูกนาอังจีอันนี้เบอร์ไมอินเคลโซอาร์เจนตินาจันจิมบุลียนเตจวนอันลอมชันคาอิงแลนด์เทียมปีกวางนิลวิมรีฟรีเตโรเรนดิกโลวางอันรัมเราปุยนลักสักอันนี้ถูอันเอาชัวปุยนสเลเฮบรวกวางเฮียนอาร์เจนตินาอาจวนอิงแลนด์และยุโรปเฮาฮีรินตลากโลมานีมาเสียเลเคลมัวลชุงเพียรูกมังตีอินริลรูอันปุสุยตานีเฮบรวกเฮียนรัมปนีอินหวดนะอาววุงเลกุมสังขจักวาสมเรียดปรุกาเม็กซิโกอินWorld Cup อันเข็นคานควอเตอร์ไฟนัลอาร์เจนตินาและอังกฤษอินเคลิน2-1อันจักเวทุงมาโรโดนาจวนคอเวลฟุตบอลจันจินะเชียดเร่งตูร์กอลนี่อคุงอากุดมอร์มังอังกฤษกีปาร์เปเทลซิลตันเลียนปุยจุงอาเป็นลูกอลคาอันนี้ข้ากอล goal of the century ที่อันนี้เฮียกุมสังขจักวาสมเรียดปนีโฟกเลนอวร์รัมอินจัวอินดาวนาอักเห็นเล่เพย์ขจวนกุมสังขจักวาสมเรียดปรุกามาราโดนา hand of god goal po hi al framsian animal alo ti to na shem na mu na le phubalak na ang hialim argentina mi pui te chuan an ngai zui ta ni kum sang kha zakwa som kwa pariata friendsin world cup an thlen tum khan round of 16 na 2-2 in anin ne to ka penalty shootout ta argentina jok 4-3 in an chak le a hemitum hian argentina midfielder Diego Simeone khan David Beckham kha nunglam atangin ron sutluwa Beckham lo mureng khan athin rim in sum zo lo chuan ake in Simeone chu avatlo zawa Simeone kha atlu der tawak maya referee chuan Beckham chu red card apezui ta ni England chu penalty ya an tlom pha Beckham kha rampumin an huat pha nge rampani te inkar football chanchina hian politics in dawnale namthil awanga khelmual chunga buaina chuak le in khel thunun na ti buai hlok khopathil thleng atam hle a soimai theilo chu kumsang ka zakwa somriat paruka folklen war bok khani achunga kan soi to angin sangkha zakwa somriat pania folklen Iceland anin chu a anin dawna a khan Argentina an tloma chu an thin rim na are mo lewangin kum sangkha zakwa somriat paru World Cup khan Diego Maradona chuan a gol khung ni na kha football thiam na ringot nilo an sipai te tha ho phubalak na angin angaya an supporter te po tun thlengin an la in ho emani kum sangkha zakwa somriat paruka hand of god gol nu khan khelmual chung in ngai lo na chu mimal in huat len na a changzuya Diego Maradona khan kut mangnge ya gol a khoi lu awang khan England keeper Peter Shilton khan referee ne na nasatakin asoi sela ma se goal kha apom ta thawani Peter Shilton hian Maradona kha bol hlole merin tlak lo ti in tun thlengin Maradona thi nu thleng po hian alangai dam theilowa Maradona an ngai dam dil na ane ngai lo wangin Shilton hian Maradona ne na thalak tun le mun khata om ho po anar fi thak rengani kum sang ni le pani kuma Korea le Japan 10 World Cup arin thlen trom khan group stage sa England 1-0 in an chaka David Beckham chuan penalty tangin goal akhunga Michael Owen a penalty box chu tlandu la yim Argentina defender Mauricio chuan Owen a kebul naya ke aron rolawangin Owen a kha atluwa penalty pe anniya Beckham chuan goal a chantil nge kum sangkha zakwa som kwa pariata phuba kha moi takinala a ma se in khelzo nu thlengin Argentina ho chuan awena kha moi lo takin atluterani ti in an soina sa hle a khelmual chunga po anin ti buina sa hle ni anni rampani in khel to phot hi chuan mimal in sunade hlek an om po in khelmual chung aling ngal phat thina ti chuan he minu hian rampani te hian kumsom ni pakhat chuang zat chu official match a in machon na an nei to lo nuwa
FIFA World Cup sang ni som ni paruk semi final a Atlanta Stadium Mercedes-Benz Stadium Atlanta Georgia USA July ni som pangazan ni som paruk jinglam dar som pani le achan vea anin khel dona quarter final a khan ram pani te hian extra time mang ve in ne na an changa Atlanta Stadium a ropui takin anin mudon ta ni he in khel tur poimo chan per pakhat chu Lionel Messi hian ahun puma England ram hi official match a alama chon ngai lowa Messi chuan he semi final hi abik ani thu asoi chuak to a title him tur hian a theina sang ber mule be sayani a quarter final a khan Bellingham chuan goal ni ngot khungin Norway laka England atlin puya ani po tuna boruak thunun tu ber pakhat ani mek England manager Thomas Tuchel anwaya England supporter te chuan kumsom rukchung World Cup no moi an lo nga to kha lak nge anim be sei le a tun din huna chuan England tlarma an chak jok anga ngai an ni laim Argentina lamin knockout match thunun thiam na an nga jok thunga media le supporter te jinga kum sangkha zakwa somriat paruka Maradona hand of court le kum sangkha zakwa som ko pariata David Beckham red card chanchin te kha tun naya soithar le anina sa le a khelmol pon lama rampani supporter te boruak atang at to le khelmol chunga po inti thiam lo na thar achuak le angem ti hi khovel mitam jok chan le ngai chan thup chu ani mek he England le Argentina semi final lo thleng tur chungchanga hian khovel mun sang mi thiam chanchin bulian tele betting super computer clear dan amu nomin angai nom hlom le a England hi chete in anla chung nung jok tura ngai an ni a opta super computer analyze chuan rampani chak theina din mun hi a intluk tok le ti ina soya England chak theina hi za som nga vel ani la yin Argentina chak theina hi za som li pakwa vel ani thunga he in khel ma chon tur hian odds maker te po in England hi da sang thratin an da chung nung joka minute som ko chunga England chak tur hi ring an tam jok ti na ani expert te thlir dan chuan he match hi mimal inkar fitness le in be na hian ashil thui le dona kum som thum pakwa au pa Lionel Messi fin na le danglam na lamu tur om chu goal.com analyze te chuan England tan impossible challenge atling thei hialang antia hemi dang tur hian England chuan an powerhouse Bellingham ringin khelmol lailia Dipol te McAllister le Fernandes tenen anin buan dona England wins Saka le Anthony Gordon te chakna le direct running hian Argentina fullback te an chai buai ne turangai an ni a fitness le survival of the fittest chanchim bulian the evening stand up prediction chuan he match hi survival of the fittest tur ani ti inan soi war le bok Argentina hian knockout round a extra time voi ni zet an khel to a an latin zel na hi chel takle puitlin taka an khel wang ani a pundit te chuan hei hian Messi le anaute ati ha to le ni iran ringa England jok hi squad depth that wangin an la hrisel jok deuh thata chu wang chuan expert tam jok chuan England an chak an ring jok bok pundit sang ESPN soccer expert te thlir dan chuan Argentina hi tun World Cup chung hian an khel ala mu nom tok lo le a Thomas Tuchel anwaya England tlar nung phui tak le Haaland meu po lo thunun thei khan Argentina tlar ma laka har san na lian tak an siam sak thei dona ma se gol tam tak luna a yin mimal fitness le tactical discipline nga jok kha New Year ka final khel turin an tling donani Bellingham hi World Cup chungin goal sari zat athun to a format a chelo le a Hurricane nung lama rontol tha a ball aron siam nuwa Bellingham le wingers te hian box an ron thria thina kum som ruk chung knockout stage salo tlom to hliam an nga a pressure lian laka an laphule shat thin defending champion Argentina ero Lionel Solani anwaya patling takin knockout round an paltlanga Switzerland laka Julian Alvarez sa goal boy tak mangin extra time an ron chaka tuna Argentina thuruk chu buaina kara lo tual cher le in khel thunun thiam hi ani dona
an midfield trio Dipol Alexis McAllister le Enzo Fernandez te hian in khel man mo lo turin an controla in khel an thunun thinani kumsom thum pakwa a upa Lionel Messi hian knockout round tina goal ala khung theya afing lebik chuti la in Emiliona Dibu Martinez si World Cup machon pui thling an thuru tak pakhat alani knockout stage sa khan extra time voi ni zet an khel to a an taksa a chaw jok dai tura ngai an ni bok he World Cup England thuruk chu fitux and speed an ti mai swal thut le asir ranga be thut hi ania Argentina thuruk chu fin na le experience ball chel tam man mo lo le Messi a fin narin chan hi ani dona Argentina hian kumsang hi som ni pani World Cup champion anni na experience le pressure noya patling taka khel chuwa rual anneya Lionel Messi yan World Cup chungin goal riat zet akung to a engti khuna po danglam na asiam thei rengani he ram pani thuruk imbeina a hian England chakna hian Argentina fin na hi asutlang zawangem ti chu khovelin a thlir cha kania Argentina hi fans boruak nga le nei thazok an nitlang puya ma se rampani te hian supporter rin tlak tak le danglam tak an nei ve ya khovel football thiam tele khel mual chunga an boruak siam thin dan atanga thlirin an in an na le an danglam na chu hetiang hian a thlir thei Argentina fans te hi khovel footballa a thaber le in lungrual ber an ni thina stadium chunga boruak thunun lian zok an nitlang pui thin khovel mun sang thamuang le in ring tok tak an ni meka achan chu akung pui Messi wang ani tin USA a hian in khel tur an ni awangin America khomwal puya om an ni na angin Argentina fancy an tam zok shim turangai ania Lionel Messi a match nunung lam thlir tu tur South America le North America a Argentina thlop tu an tam hle a England supporter te po hi an nek chuang lo anri aringin khelmual pon le chung an ti nok thei le a an chak na hla ni chin it's coming home le Vindaloo ti hla te hi an au puya goal an thun laya Birken tho kwal le rual taka au vak a hian khovela tluk an la om lo knockout round a phei chuan an kalna pianga mipui an tam em thina an ni chu zaya thluk moi a yin thin rim le phur thut nena au vak le chance man hi an war zok thinani chu wagin he Mercedes-Benz Stadium Atlanta a ticket man po hi resale market a atau zual hle a atlom perpo dollar sang ni zanga borvel te anni rampani in huatna lo om sa nen quarter final lianta a po khan Miami Stadium chunga England le Argentina fans te mual chunga an inti buaina thalak po adat na sa hle a he semi final a phei hi chuan stadium chung boruak hi alum viau dona eng po ni se mithiam sang le mi sang ten an golden mun tur an rin dan ber le an soi tam ber chu 2-1 in England an chakang ti hi ania tin Falkland war wanga buaina kha he World Cup sang hi som ni paru semi final a hian thleng le thei ron nung le thei reng ani awangin mi tam tak chuan an hlau thong ru hle ani tuna nang engram nge itan zo ka enge chaktura irin zo comment laba khan ihan soiliam liam le tiang o